Meghalaya Commercial Truck Owner and Drivers Association Western Tia Hills Hapo Kajingalam Jong Uba Hebo Pariat President Bat Uba Chanbor Lang Suchiang General Secretary Menta Kasni Kilalajbo da Kajing Tho Haka Office Raikam Jong U C.E.M Jong ka JHADC Hakane Kajing Lait ka MCTODA ka Khalam Yo Banyakando Ya U C.E.M Bat ya Kajing Tho Kilapha Langba U Deputy C.E.M Jong ka JHADC ka MCTODA Kalabo ya Kane Kajing Tho Namar Babon Palat ki Kali Jong ki Non-Tribal Kibawan Kamay Katbamon sa Jaintia Hills Kamtam sa Kitain Lom Snong Bat Daw ki Bat Hakajo Kapor ka Association Kalakuntu ya ki Board Jong ka District Council Bakiday ban Pynduna ban I Trading License siya ki jylla Nakaliang Jong u Deputy C.E.M Ula pentikna ya ka Association ba ka Office Kansale ya ka Badon Kam Bat ban I Ru ya ka Jingit Railang ka MCTODA kala benrap ru da kaboong kan mentoy ayu ban yo ya ka one-time settlement scheme ladangim yo ka kamay kababiang hakipor banwan. Syo ka MCTODA ka karpat ya ki khasi bajentia bakiday ban sange shisendon ban le benami transaction bat ban ay ka jingit lang knang ba ki jingtmu babha jong ka association kilong ki bajam. Inagaling ka MCTODA JHADC Hills, legacy the one chairman wo U.C.E.M yung district council. Wo U.C.E.M yang meeting the yo itang lajing tho sa U.C.E.M. Pensiawan idi Kyntu the pensiawan how deputy C.E.M. Tege teaching yung to wa hagini gisni katni kebun palat ni karidakha kinon tribal Iwa ki wakamai wada capture lut di transportation box. Da capture lut kamtam chini cha lungchno chadau ki wato uyo. Da ki local tribal yang yo uya kamai pustat petip kan yu China. Kamte kini ki karidakar da himlut ki da capture lut ki kan. Ni da pensnya yau diktisi kan. Da kamte kini nakaliang yung U.C.E.M bau deputy C.E.M da assure iwa nakaliang office le ule go iwa MCAM wa melat ko kelebihan kijing kikot kislah ki procedure buyo kamay haji sini dan ida kepada dong Pynduna ya kini dari trading license ni dia Pynduna dong yo kilang kamte ida kepada deputy C.E.M ya ile yu ya kre lang yu kemudian gini je sakawi kejing nga kamu korpa ya ki local tribal yang iwa mohoi ya le dynamic transaction tu iba kani ga komle dynamic bi kakta go ya go bono lang kamte korpa ya pi waro ki kasi jantia mohoi de le dynamic bi ela wa ki local wato yo ki yo ki Sekarang kami ini ke sorkar yang kami Meghalaya le kada ego scheme buang go one time settlement scheme bu pentemelo kot pisla yang igoro nada memkan wada capture di dakar ya de kan kamno yi biangan iusu dengan wada debu him ni scheme wada pentemelo dakar kalau kami to ke sorkar Meghalaya le Sarkar district council le ki association of herope ki paita yarap lang ya kre lang yu yo ki baro salansa di wa Pynduna gini kari dakha kita to ko open search pi paita waro blessmo